sayaqulu sufaha'u no fawi wi'ugol ɗaytuɓe ɓen minan nasi immorde e yimɓe ɓen ma wallahum ko honɗum wonciti ɓe julɓe an qiblatihim gay qibla maɓɓe allati on kanumo ɓe laatino alayha e dow mum ɓul ma kamɓe ene laa lillahi ko allah wodani almashrigu funnangue wal mahribu e hirnangue yahdihi mo fewna man yasha on mo faala fewnude ila siratin faade lawol mustaqimin focci wa kadhalika ko wanuni ja'alnakum men waɗiri on ummatan mofte wasatan suɓa litakunu fiyo on laato shuhada a seyditotoɓe ala nasi e dow yimɓe luttuɓe ɓen fof wondema nelaɓe maɓɓe ɓen yettinannoɓe nelal ngal o yi'uno ɗum ko alqur'ana wa yakuna rasulu nelaɗo on kadi laato alaykum e dow moɗon onon kadi shahidan seeditiɗo wondema o yettinani on nulal ngal wa ma ja'alna al qiblata men waɗirali yiltitugol qibla on allati on kunta mo laatinoɗa yo nelaɗo alayha e dow muɗum illa li na'lama siwona fiyo men andu tum man yattabi'u rasula ko on mo jokkata nulaɗo on mimman yanqalibu immorde on waylitotoɗo ala aqibaye e dow keferu muɗum wa inno ko woni fi kanat yiltitede qibla on laatike la kabiratan ko sattuɗum illa ala alladina siwona e dow ɓen hadallahu ɓe allah fewni wa ma kana allahu joma siforali li yudi ahimo yeɓa imanakum gumɗinal mo ngal inna allaha no allah binnasi e yimɓe ɓen la raufun ko hinnotoɗo ɓe rahimu yurmeteɗo ɓe gadnara gomɗi men yi'i tagalluba wajihi ka wayritagol yeeso ma gon fissama'i ka jiha asama falan walliyannaka mi wondi men fewtinirte qibla tan e qibla tarda ha on me welaɗa ko fiyonnum o aya ɗo tippani barra inni wondema lamma gadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al madina salla nahwa baytil maqdis 16 shahran aw 17 shahran nelaɗo ɓay wi makka hewti madina ari ko jérusalem fewtirtane juule ɓe fewtirno toon ɓe juuli lebbi 16 ma lebbi 17 ɓe fewtirde jérusalem juul joni noon wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu an yatawajjaha nahwa al qibla kanko ka ɓernde makko ko faala ko fewtirgol ka suudu kaaba juula mais mo fewtirde baytul bak ɓay noon imo faala ɗum ha o tiggito ɓay mo andi ko toon information mum iwroyta ok hande kadi ta fewtir jérusalem fewtir ka suudu kaaba ko nder noon ko tiggitoto kon fa anzalallahu taala allah tippini gadnara gonɗi me yi'i taqalluba wajhika waylitagol yeeso ma ngo yonulaɗo fissamay ka asam falanuwalliyannaka allah dalani mo mi wondi mi fewtinirte qibla tan e qibla tardaha on mo welaɗa fa walli wajhaka joni nen fewtinir yeeso ma ngon chatral masjidil harami ka bange miside hormanten wa haythuma kuntu noko kala ka laati ɗon onon julɓe ɓen son falama juulude hande kadi fa wallu fewtinire wujuhakum geje mon e chatrahu bange suudu ndun wa inna alladhina no ɓen utul kitaba okkaɓe defte la ya'lamuna ɓe anday annahu no fewtirgol ka suudu kaaba juula alhaqqu ɗum ko gonga tabituɗo min rabbihim ɓiruɗo ka joomi maɓɓe wa malla o joma siforali bi khafirin wertiriɗo amma yamaluna gay konko ɓe golla wala in atayta alladhina mi wondi si a addani ɓen utul kitaba okkaɓe defte ɗum ko alyahudi annasara bi kulli ayatin kala mu'jiza gonginɗo wonde makko a nelaɗo ma tabi'uɓe jokkata qiblata ka qibla ma wama anta an kadi a wonali bitabi jokkowo qiblata on qibla maɓɓe on wama baɗum yoga maɓɓe wonali bitabi no jokka qiblata baɗin qibla yoga walay nitta bata mi wondi si a jokki yo nela a hawa ahum beleɗe maɓɓe ɗen min baadi ma ja'aka ɓawo koko arma ɗo minal ilmi immorde gandal innaka noon idan on tumala minal jalimin haray ko a jeeyaɗo e toñu alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe men okki defte ya'rifunahu hiɓe andiri fi nelaɗo kama ya'rifuna wono ɓe andiri noon abna'ahum fi ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓe wa inna fariqan no fedde go minum e maɓɓe la yaktumuna lagga ɓe suuɗay tum woni gonga on ka tawrata e kalinjil kala ka ɓi fi nelaɗo ɓe suuɗa wowm hara kamɓe ya'lamun hiɓe andi ko gonga ɓe suuɗi alhaqqu gonga on min rabbika koye murde ka joomi maɗa fala takunanna wo talatu minal mumtarina jeeyaɗo e sikkiti wali kullin no wodani kala wijhatum fewtirde huwande kamɓe mo walli ha ɓe fewtira e mum juula fastabiqul khairat aɗodiri e moƴƴereji ɗin aynama takunu nokku kala ka laatiɗo ya'ti bikumullahu allah addoya on ka dargal jami'an on fop moɗon inna allaha no allah ala kulli shay'in dow kala hunde gadirum ko wawi wa min haythu kharajta nokku kala ka yaltirɗa fa walli fewtinir wajhaka yeeso ma gon chatral masjidil haram ka bange miside hormante wa innahu no fewtirgol ka suudu kaaba lal haqqu ko gonga tabituɗo min rabbika iwruɗo ka joomi maɗa wa mallahu joma siforali bi ghafirin welsidiɗo amma tamaluna gay ko wonɗon gol wa min haythu kharajta nokku kala ka yaltirɗa fa walli
fewtiniri waja ka yeso ma gon shatral masjidil haram ka bange miside hormanten wa haythuma kuntum noku kala kalati ɗon onon julɓe ɓe fa wallu fewtinire wujuhakum geeƴe monɗen son falama julude shatrahu bange suudu ndun li alla yakuna fi wata latano linnasi yimɓe ɓen alaykum e dow moɗon hujjatum hujja illa alladina sona ɓen jalamu toñuɓe minhum ɓe maɓɓe fala tahshawhum wota on huluɓe wahshawni hulelam min tuma liutimma fi yomi timmin ni'mati nemaji an ɗin alaykum e dow moɗon wala allakum berajo onon tahtadu on feew kama arsalna ko wano ni men nuliri fiikum e moɗon rasulan nelaɗo minkum jeeyaɗo e moɗon ɗum woni musidɗo mo yatlu mono janga alaykum e dow moɗon ayatina ayeje amen ɗe wa yuzakkikum himo laɓɓina on e shirk wa yuallimukumul kitaba imo andina on deftere nden wal hikmata e ñeñƴal saria wa yuallimukum himo andina on malam takunu konko latanoki taalamunay ɗon ande ɓurtubi inni ko on ɗum ko fewno waɗi allah filliti ka alqur'ana ɗo wa min haysu kharajta fa walli wajhaka shatral masjidil haram go wa min haysu kharajta fa walli wajhaka shat ɗiɗi wa haysu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu tat tikrar on ko fewno o fillitani ɗum ɗo tikrarul amri yamirore nden nde fillitama ɗo bi istiqbalil kaaba fi fewtirgol ka suudu kaaba salasa marratin laabiji tati wa qala al qurtubi inni wal hikmatu fi hadha tikrar hikma on e koko allah filliti yamirore nden laabi tati on ndema siɓe juula ɓe fewtir ka suudu kaaba annal awwal yamirore aranen nden ka allah en ɗon ka aranum si'a kala wa min haysu kharajta aranum ɗum ko hombo yewta ɗon ɗen liman huwa bi makka ko kala wonɗo ka nder saare makka o ɗon yamira si on falama juulude ko alkaba on fe go wassani yamirore ɗiɗaɓere nden ka o firtan wa min haysu kharajta fa walli wajhaka laabi ɗiɗi ɗum ɗon ko hombo yewta liman huwa bi baqiyatil amsar ko kala wonɗo e saare go kaduna ɗo harana makka an kadi sa juulay direction on ko alkaba on ɗaɓɓita juula wassalisu yamirore tataɓere nden ko hombo yewta ɗon kadi liman kharaja fil asfar ko kala wonɗo e waya woni ko e batto woni ko e aɓen woni ko e oton ɗon donc ko laabi tati kala ka sa falama juulude a ɗaɓɓita woni ko alkaba on fewta wa yuallimukum mi andina o ma lam takunu konko latnoki taalamunay ɗon andayno fadhkuruni anditirelan dewal adhkurukum min kadi mi anditira on yoɓugol ɗon washkuru li yette nema janni wala takfuruni wota on dullana ya ayyuhalladina kono ɓen amanu gomni ɓe istainu wallitore bisabri muñal wassalati e julde inna allaha no allah ma assabirini mo ndi e muññiɓe ɓe wala taqulu wota on wi'an liman yuqtalu fi ommo no ware fi sabilillahi e lawol townugol dina allah kan amwatum ko mayɓe balsi ko woni gonga on ahaya ɓen ko wuuruɓe walakin kono la tashurun onon on so a andude ɓe wuuri wala nabluwannakum allah daali mi wondi mi jarriboray on bi shay'in goɗɗum min al khawfi immorde e kulol wal juu'i e heege wa naqsin e ɗuytorede min al amwali ka jawle wal anfusi ka wonkiji wa thamarati ka ɓiɓɓe leɗɗe wa bashiri sabirin weltinir muñotoɓe ɓen natugol aljanna alladina ko ɓen woni ɓen ida asabatu marasibiɓe musibatum masibo qaalu ɓe wiya inna no menen lillahi ko allah jeeyi men ɓay noon ko allah jeeyi men o waɗa e men kala ko faala wa inna no menen ilayi ko faade ka makko rajiuna men ruttoto simen maayi ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo alayhim woni e dow maɓɓe salawatu mantore moƴƴere min rabbi min murre ka jum maɓɓe wa rahmatun e yurmede wa ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo humul muhtadun ko ɓe woni fewnaɓe inna safa no fello safa ngon wal marwata e fello marwa ngon min sha'airillahi ko jeeyaɗi e mandiji diina allah ɗin faman hajjal bayta kala hajjuɗo ka suudu kaaba a wi'i tamara ma o waɗi umra fala junaha bakkatu fawaki alay e dow makko an yattawafa bima nde o wangoto e ɗen pelle ɗon ɗiɗi wa man tatawwa kala gattuɗo hayran ko moƴƴi fa inna allaha no allah shakirun ko warjotoɗo alimum anduɗo inna alladina no ɓen yaktumuna suuɗayɓe ma anzalna konko men tippini minal bayinati immorde hujjaji feeñuɗe ɗin wal huda e peewal ngal min baadi ma bayyannahu ɓawo men ɓanginani ɗum linnasi yimɓe ɓen fil kitabi ka nder deftere ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo yal'anuhumullahu allah no huɗudeɓe wa yal'anuhum no huɗudeɓe kadi allah inu huɗayno ko ɓeɗo noon wonɓe suuɗude ɓen honɗum ka tawrat ɓe suuɗa fi nelaɗo wano allah daari noon allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil allah inni allazi on nelaɗo yajidunahu moɓe tawi fi muɗum maktuban no windi indahum ka fi tawrat ka tawreta wal injil e kalinji donc al yahud e annasara ɓe fof ɓe yi fi nelaɗo ka tawreta e kalinji donc ɓe suuɗa e tu woni ɓe inna fi makko ala toon par ce que ɓe reconnait sali joni noon ko ɓeɗo ɓay noon allah feññini fi makko inni kala ɓe wonɓe suuɗude inna allazina no ɓen yaktumuna suuɗay ma anzalna konko men tippini minal bayinati immorde hujjaji feeñuɗe ɗin wal huda e peewal ngal yani
yani ko on ɗum woni ɗum yukhfuna ɓe suuɗa ma anzalnahu konko men tippini min al ayati l bayinati ayaje ɓanguɗe wa dalail e dalilji alwadihati feeñuɗi allati ɗin tadullu tindinayɗi ala sidqi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e dow gongugol nelaɗo ɓe suuɗa noon ɗum ɗon ko ɓen ɗon inna wondema min baadi ma bayyannahu ɓawa men ɓanginande ɗum linnasi yimɓe ɓen fil kitabi ka nder deftere ulaika ɓeɗo yalɗanuhumullahu allah no huɗude ɓe wa yalɗanuhum no huɗude ɓe kadi allah inon huɗoɓe ɓen illa alladina sona ɓen tabu tuɓuɓe wa aslahu ɓe moƴƴiri ko ɓe bonnuno kon wa bayyanu ɓe ɓangini ko ɓe suuɗi kon fa ulaika ɓen ɗon a tuubu alayhim allah daali mi jaɓanay ɓe tuubuɓe on wa ana tawabu komi woni jaɓo tuubuɓe arrahimu yurmeteɗo tuubu inna alladina no ɓen kafaru yedduɓe wa matuɓe maayi wa hum hara kamɓe kuffarum ko heferɓe ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo alayhim defike ɓe la'natullahi kuddi allah ndi wal malaikati e kuddi malaika ɓen wannase kuddiɓe ɓen ajmayna ɓe dendangal khalidina ko woddiraɓe luttinede fi ha nder ton la yukhaffafu anhum ɓe hayfinanoytaki al adabu lette ɗen wala hum ɓe onali kadi yunzaruna muññanteɓe wa ilahukum reweteɗo mon on ilahum wahidum ko reweteɗo go la ilaha ala reweteɗo e gonga illa o sona kanko arrahman ko yurminayɗo julɗo e kefero ka aduna arrahim yurminayɗo julɗo tun kala inna fi khalqi samawat woni e tagugol kammuli ɗin wal ardi e leydi ndin wahtilafi layli e luutindirgol jemma on ko fiyannugo aya ɗo tippani oɗo aya sababu nuzul makko on an atawu gala unzilat bil madina ala nabiyi sallallahu alaihi wasallam wa ilahukum ilahum wahid ko ɓay allah teppinede wonde reɓeteɗo mon on ko goto tawi o inni ɗum fagalat kuffaru ɓuray bi makkata e ferɓe qouraysiyanko wonɓe ɓen makka ɓenni men kayfa yasa'u nnasu ilahum wahid ɓenni ɓe yimɓe ɗuɗude o aduna ko honno ɓe heeɗirta hara ko goto ɓe rewa mais on no wawi handurnade ɗum ɗo fof nono ɓe yimɓe ɗuɗiri ɗo fof ko honno rewete ɗon wonirta goto e hoore yimɓe ɓen ko ɗuuɗi kon fof ka aduna ɓe woli ɗum ɗon tun fa anzala llahu taala allah tippini ɗon o inni inna fi halqi samawat woni e tagugol kammuli ɗi wal ardi e leydi ndi wahtilafi llayli e luutindirgol jemma on wan nahari e ñalorma on wal fulkillati e tagugol ɗen laa tajiri dogayɗe fil bahri ka maayo bima yanfa unnasa wondude konko no nafa yimɓe ɓen wa ma anzala llahu e kala ko allah tippini mina sama immorde ka sama min ma in immorde ndiyam fa ahaya o wurnitiri bihi sabu ɗan ndiyan al arda leydi ndin bada mawtiha ɓawo yorugol mayri wa batha o sakiti fiha ka leydi min kulli dabbatin kala riɓowel wa tasrifi riyayi e yiltidirgol kenuli ɗin wa sahabil musakhari e tagugol ɗen duule eltaɗe bayna samai wal ardi hakkude leydi e kammu la ayatin ɗum ɗo fof ko dalilji tindinayɗi fi bawgal allah ngal li qawmin kono ko fiɓe yimɓe yaqiluna haqqila wa minan nasi no woodi yimɓe ɓen man yattahidu ɓen ɓe no jogito min dunillahi ko woori allah andadan sanamuji yuhibbunahum ɓe yiɗira ɗin ka hubbillahi wano gomɗinɓe ɓen yiɗiri noon allah walladina kono ɓen amanu gomɗinɓe ashaddu hubban ɓuritirɓe giggol lillahi fi allah walaw yara allazina si tawno yi'ayno ɓen jalamu toñirɓe keferu id yarawna al adaba tuma de ɓe yoyita ledde ɗen annal quwata ɓe anda e jaka doole ɗen lillahi ko allah ɗum wodani jami'an nde dendagal wa anna allaha no allah shadidul adabi ko tiiɗuɗo ledde id tabarra alladina janto tuma nde pottitoyto ɓen uttubi u jokkanoɓe min alladina ɓe pottito immorde ɓen ittaba u jokkunoɓe ɓe wa ra'awul adaba ɓey a lette ɗen wa taqatta'at bihim taƴa hakkude maɓɓe al asbabu sababuji ɗin wa gala alladina wiya ɓen ittaba u jokkunoɓe law anna lana si tawno no wodanno men karratan yiltitagol ka aduna fana tabarra a menen kadi min pottitoto ɗo min ɗum immorde ɓe kama tabarra u minna wano ɓe pottitori men ni hande kadhalika kono ni yurihimullahu allah holliroyta ɓe amalahum golleji maɓɓe ɗin hasaratin ka ninse alayhim e dow maɓɓe wa ma hum hara kadi ɓe onali bi kharijina yaltayɓe minan nari immorde yiite ya ayyuhan nasu kono yo yim kulu ñaame mimma fil ardi immorde konkoni ka leydi halalan hara no dagi tayyiban hara kadi no laaɓi wala tattabi'u taw jokku khutuwati shaytan juri shaytane innahu no shaytane lakum wonande on aduwwun ko gañomo binum ɓanguɗo ngay al ulama o ɓenni si a sikki si a ñaami ko harmi a haaray no wayi wasi a sikki yarugol ndiyan ɗan ka baade ndiyan lanɗan ɗan ittay ɗon kono yarirɗa wo ndiyan lanɗan ɗan ɗon ɗiraɗa donc kono ñamirɗa wo ko harmi weeliraɗa ka man akala bi batilin jaa bi haqqi kala ñaamuɗo e hoore fenade e hoore driblugol yimɓe ɓen ñaama andi a ñaamiri fenade allah weelinte e hoore goonga a weelete e hoore goonga donc ko ɗum waɗi o inni da guera ñaamu ko dagi kon ko ɗum ɗon tun haarin innahu no kanko lakumona nde nga ɗuwungo gañomo mbinum ɓangoɗo ngaygu innama yamurukum andu ko cheytane yamirta on bissuyi koko boni kon wal fashayi e pankare zina wa anta qulu e nde woɗoton alallahi fawni allah mala taala muna konko ganda wa ida qila lahum si ɓe wiyanama ittabiu jokke ma anzalallah konko allah tippini
qalu ɓenna balsi koni nattabi'u men jokka e ma alfayna konko men tawno alay e dow muɗum aba ana babiraɓe amen ɓe. Allah jaabiti awalaw kana haysi laatino ke noon aba'uhum babiraɓe maɓɓe ɓen la yaqiluna ɓe haqqilanta shay'an ay hunde wala yataduna ɓe fewata. Wa mathalu llazina ko woni misal ɓen kafaru yedduɓe ka angal waaji torgol waajuji ɗin ka mathali llazi hiɓe wayi wano on yanɗigu wonɗo ewnade bima la yasma'u konko nanata illa du'a an sona noddandu wani dange ewnandu summum ko ɓe faaduɓe bukumum bobiɗuɓe ummiyum bumɓe fahum kamɓe la yaqilun ɓe haqqilta. Iɗa andi siɗa wondi ɗo e mumunte si a sonki nanay ko sonkuɗa mais est ce que faamugol ma ngol non ko non awa wo ɓeɗo ko noon ɓe wayiri ɓe nanude ko wolete ko mais ɓe ala nafitorde waajuji. Ya ayyuhalladina kono ɓe amanu gomnin ɓe kulu ñaame min tayyibati laaɓuɗi dagiɗi ma razaqnakum konko men arsiki on washkuru lillahi yetton nemaji Allah ɗin in kuntum so laadi ke iya ko kanko tabuduna won ɗon rewde. Innama harrama ande ko Allah harmini alaykum e dow moɗon almaytata ko jiiɓe waddama e ƴiiƴan sankotoɗan walahamal khinziri e tewu kose wa ma uhilla e konko ewna bihi fewndo hirsede muɗum li hayrillahi harana inde Allah. ɓay sirkoɓe ɓen kamɓe kadi ɓe hirsay ɓe kamɓe naynugol bismillahi ɓe nawoni bismillata maɗum bismil uzza maɗum bismil manata inde sanamuji maɓɓe jandude ɗin ɓen nayi inde sanamuru kaari ɓe hirsa. donc ɗo woni ɗo wa ma uhilla e konko ewna bihi fewndo hirsede mum li hayrillahi harana inde Allah. famanide turra kala non mo lorra ha o ñaami ɗi piiji harmuɗi ɗo hayra bahin harana bew wala aadin wona jaggituɗo o tewaki pas o ñaami ɗum ko feere ala ñammini mo fala isma alayhi junubu fawaki. inna allaha no Allah ghafurun ko yafotoɗo mo rahimu yurmeteɗo. si a yeehi e nokkure a weelama tawi fus ala ko ñaame sina kose porko on woni ara ay ɓaali hunde a ñaama e porko on ɗon no daganima par ce que ay ɓaali ɗoni famanide torra ɗon ko lorra kam puusuma ya ñaama ay ɓaali ko ñaama sina ɗum ɗo. inna alladina no ɓen yaktumuna suuɗa e ɓe ma anzalallahu konko Allah tippini min alkitabi immorde ka deftere wa yashtaruna bi ɓe sottira ɗum samanan qalilan coggelel pamarel ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo ma yaakuluna ɓe ala e ñamude fi butunim ka nder leydi maɓɓe illa nara sona yitagi ɗum ko ceernoɓe maɓɓe ɓeɓe ɓe yeeni yo change tawreta on e linjera on kala ka fiine laaɗoni ɓe itta ɓe aɗa goɗɗum ngo donc ɓe yoɓaɓe ko ɓen inna ɗimbuɗi ko ɓe yoɓa ko yiiti ɓe woni ñaama. wala yukallimuhumullahu Allah yewtidoytaka de maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe wala hum noɗen ɓe azabu lette alimum musude. ulaika alladina ko ɓe woni ɓen istarawu dalalata suɓiɓe majjere nden bil huda e di pewal ngal wal azaba ɓe suɓi lette ɗen bil mahfirati e di yafuye on fama asbarahum ko honɗum muññini ɓe ala naari e dow natugol yiite. dhalika koko jantaɗo ɓe anna Allah ko sabuno Allah nazzala o tippini alkitaba deftere nden min laqqe gonga wa inna alladina no ɓen ihtalafu lutodirɓe fil kitabe e deftere nden la fi shigagim ɓe woni e lurral ba'idin woɗɗitingal gonga. laysal birra dewal ngal wonaali antu wallunde fewtinirton wujuhakum geece mon ɗen qibalal mashriqi ka bange funnange wal mahribi ka bange hirnange walakinnal birra kono ko woni dewal ko woni moƴƴugol man amana billahi ko gomɗinɗo Allah wal yawmil akhiri ñalande sakkitine nde wal malaikati e malaikaɓe ɓen wal kitabi e deftere wan nabiyina e annabaɓe ɓen wa atal mala o okkitira kadi jaw ala hubbihi e dow yiɗugol mo jawdi ndin o hokka ɗum zawil qurba jomiraɓe ɓaɗodiral makko enɗa wal yatama e alyatimaɓe ɓen wal masakina e miskinɓe ɓen wabna sabile e ɓiɓɓe laawi wasailina e torotoɓe ɓen wa firriqaɓe e firinɗingol da wa qama salata o ñinna noon julde nden wa ata zakata o itta zakka on wal mufuna e ɓen hunnaɓe ɓe ahadihim ahadiji maɓɓe ɗin ida ahadu se ɓe ahodama wassabirina e ɓen muñotoɓe fil basa e ka sattede basal waddarra e ka lorra ñabbeli wa hinal basi e ka sanga hare ulaika alladina ko ɓe woni ɓen sadaku gonguɓe ka imanu muɗum wa ulaika ɓeɗo humul muttaqun ko ɓe wono huloɓe Allah ɓe. ya ayyuha alladina kono ɓen amanu gomninɓe kutiba farlama alaykum ɓe ɗo moɗon alqisasu yottagol fil qatla ka waru horeji alhurru dimo no wartore bil hurri sabu o wari dimo wal abdu jiyaɗo no wartore bil abdi sabu o wari jiyaɗo ko fiyon ɗum o kadi aya ɗo tuppi sababu nuzul makko on an qatada anna ahlal jahiliya kana fihim bakhyum mata'atun lishaytan fewno ɓe wonno ka jahiliya hari hiɓe bewi ha feƴƴiti hiɓe ɗofti sheytane ha feƴƴiti fiyon ɗum wa kana al hayyu minhum iza kana fihim man'a fa qutila abduhum fa qatala abduhum abda akharin qalu lan naqtulu bihi illa hurra hakke ko ɓe bewno ka fewno ka jahiliya ayi ay wano nokkure ni kamɓe goɗɗo e maɓɓe si goɗɗo waranama ɓe
hara ko jiya quartier go ari warani be ka quartier ma benna e menen hakke ko andato meden wawi yottagol won menen na jiyaɗo men waranta o ko dimo men waranta o lonto on jiyaɗo si goɗɗo warani ɓe debbo benna ok menen si meɗen yottade na debbo men wari tan to on ko gorko men warata place o ɗa andi ɓe ɓurtina kamɓe donc ko ɗum no waɗi Allah inni al hurru dimo no wartore bil hurri sabu o waridi wal abdu jiyaɗo wartore bil abdi sabu o wari jiyaɗo wal unsa debbo no wartore bil unsa sabu o wari debbo o inni ɓe na si on yottoto yotte yeru koɓe waɗi on ko faman ufiya lahu kala kadi yafanaɗo min ahi immorde ƴiƴam musidɗo makko on shay goɗɗum joni fami wara ɗon inni menen men yaafiki yo warɗo mo yoɓu diya fattiba haray yo yaafiɗo on ƴantirdiya on bil ma'rufi no moƴƴiri ka sariya wa ada yo yaafa ɗon kadi tottirdiya on ilayhi faade yaafiɓe mo ɓen bi ihsanin no moƴƴi dhalika o yaafuye tahfifum ko hayfinangol on min rabbikum immorde ka jomimo wo rahmatun e yurmegol on famani itada kala non jaggitoyɗo baɗa dhalika ɓaawo o yaafuye ɗo falahu nodanimo adabu lette alimum musa walakum no wodani on fil qisasi ka yottagol hayatu gurdan ya ulil albabi ono yo jomiraɓe haqqillaji lallakum bela jonon tattagu non hulay Allah kutiba farlama alaykum e dow moɗon ida hadara si ari ahadakum goɗɗo mon almawtu mayde nden in taraka si tawi himo acci hayran jawdi alwasiyatu haray ko wasiyanagol lil walidayni jibinɓe ɓen ɗiɗo walla agrabina e jomiraɓe ɓaɗodiral ɓen ka en ɗan bil marufi no moƴƴiri haqqan ɗum ko haqqe alal muttaqina e dow huloɓe Allah ɓe faman baddalahu kala wattituɗo wasiye on badama samiyahu ɓawo nani ko wasiye ɗon wasiyi kon fa innama ithmuhu anduno junubi mum ɗin alalladina woni e dow ɓen yubaddilunahu wattitayɓe wasiye on innallaha nolla samiun ko nano ko ngudi jiyaɓe makko ɓen alimum anduɗo annuyeji maɓɓe faman khafa kala hulut min musin immorde wasiyotoɗo janafan o ñago aw ithman ma o hulanimo bakkatu fa aslaha o moƴƴiri baynahum hakkude maɓɓe hakkude wasiyiɗo on e ɓeɓe wasiyi fi muɗum fala ithma alay bakkatu fawakimo kanko moƴƴintinɗo innallaha no allah gafurun ko yafotoɗo rahimu yurmete ya ayyuhalladina kono yo ɓen amanu gomɗinɓe kutiba farlama alaykum ɓe dow moɗon asiyamu korka kan kama kutiba wano farlirano noon alalladina e dow ɓe amin qablikum aɗinoɓe on lallakum bela jonon tattaɓun on hulay Allah ayyaman korka kanko ñalɗi ma'adudati lintaɗi balɗe nogay e jeenayi ma capanta faman kana kala laatiɗo minkum e moɗon maridan nawnuɗo aw ala safarin ma himo e hoore wayasi fa iddatun yo kontoye min ayyamin ukhara ñalɗigo yo ñaamu o kalkila ko jelu o ñaami so ndikkoyi o yoɓita ko ɗum woni wa alalladina no e dow ɓen kadi yuti'unahu waway ɓe horugol wondude e sattene ɓen ɗon no fayi ɓe fidiyatu sodako andi no woodi ɓe joƴƴina ɗo kilo ɗiɗi ɓenna ya ƴetta hara sattanali goɗɗo go ara ɓenna yo ƴetton kilo ɗo ƴetta kono hara ko kara han ko ɗumte yuti'unahu hara ɗawa ara townaygoy kono ko kara han townir si bon ko si fewdanike ɗon on tigi nayejo o nawi hara to si o hoori ko kara han o liɓir ko on innayo ma a himo nawni nawnare nde sellata kadi e pi o wata horidude may ko ɗum wa alalladina no fawi ɓen yutiɓunahu waway ɓe horugol wondude e sattede kara han ɓe townirta fidiyatun sottagol honɗum woni sottagol ngol ta'amu miskin ñammingol miskin faman tatawwa kala ɗattuɗo hayran ko moƴƴi fo waɗum hayrula ko moƴƴere onandemo si ɓe innima ok koye etata par jour ko kilo ɗiɗi e feccere an a waɗanimo etanta on kilo tati probléme ala ko ɗoni fa mantata wa a ɓeyditi ka wiyaɗa ɗo fo waɗum hayrun lahu ko moƴƴere wonande wa anta suumu ko nde horoton hayrun lakum ɓuuri on moƴƴande ɓay korka kan no wondi e cellal in kuntum si on laatike taalamunay ɗon andayno shahru ramadan lewru suumaye alladi ɗum unzila tippinandu fiye muɗum alqur'anu jangetede nden hudan ko nde peewal linnasi fi yimɓe ɓen wa bayinatin ko nde ɓanganduye minal huda immorde peewal ngal wal furqan ko sendinirde hakkude gonga e fenande tiɓe inni alqur'ana koye suumaye tippina yitto kadi ara a yetama alqur'an on koye nder duuɓi no gaytati tippi kono ɗum ɗo wonirta a wonay confuse tippinede alqur'an on ittamo ka lawhil mahfuz addamo ka baytul izza ko ngu kammu hikkodirngu ngun e aduna on ɗo si a teggitike ngungu yiyata ɗo nokku gono toon ka inete baytul izza suudu teddunga maintenant qur'an nde fof allah ko ittinde ka lawhil mahfuz addinde ka baytul izza ɗum ko jemma laylatul qadr ɗum koye suuma ok ittugol nde gon noon ka baytul izza tippina ene laaɗo ɗum koye nder duuɓi no gay wonde go haramo makka goɗɗum ngari mo madina ay ɓay corteji go ko madaniya goɗɗi makki voilà donc ko tippanɗe ɗiɗi en gros et en détail nde tippi globalement e tipporgol seeɗa seeɗa shahru ramadana lewru suuma e alladi ɗum unzila tippinadu fi e muɗum alqur'anu jangetede nden hudan ko nde peewal linnasi fi yimɓe ɓen wa bayinatin ko nde ɓanganduye minal huda immorde peewal ngal wal furqan ko sendinirde hakkude gonga e fenade ma ko sendinirde hakkude ko dagi e ko harmi faman shahida kala seediɗo minkum e moɗon ashara lewru no falyasumu yo horundu waman kana kala laatiɗo maridan nawnuɗo aw wala safarin ma himo e hoore wayasi fa iddatun yo konto e min ayyamin ukhra ñalɗigo
yo ñaamu ka won ɗon wayasi ha on iwa wayasi o ma fewndo ka wonan ɗon o ñaama so dikkoyi o yoɓa. yuridu llahu bikum allah ko faalana on al yusra ko newende nden, wala yuridu bikum allah faalana ka on al usra sattende nden. wali tukmilul iddata fi yon timmin kontore nden balɗe no gay e jeenayi ma capantati. wali tukabbirullah fi yon mawnin allah ala ma hadakum e dow konko fewni on, wala lakum bela jonon tashkurun on yetta e nemaji allah. wa idha sa'alaka si landike ma yo nelaɗo ibadi jiyaɓe am ɓen anni fi am fa inni no min qaribum ko mi ɓattiɗo ko fiyonndu o aya ɗo tippani. ruwiya anna jama'atan min al arab sa'alu nabiya sallallahu alayhi wa sallam, ko jama buy e nder arabuɓe ɓen ari randi nelaɗo ɓe nimo fagalu ya muhammad a qaribun rabbuna fanunaji am ba'idum fanunadi. ɓenni me allah no ɓadime men sowndomo gahimo woɗɗitimen men ewno. fa anzalallah konsa e allah tippini wa idha sa'alaka si landikem ibadi jiyaɓe am ɓe anni fi an si tawi miɗo ɓattima si miɗo woɗɗiti fa inni no min qaribum ko mi ɓatti. ujibu mi nototo kadi da'wata da'i noddandu nodduɗo idha da'ani si o noddilan. falyastajibu li yoɓe notolan ka iman wal yu'minu bi yoɓe gomɗina lallahum bela jo kamɓe yarsudun ɓe feewa. uhilla lakum on daginanama laylata siyami jemma korka arrafafu rendugol ila nisaikum faade sonnaɓe mon ɓe. hunna kamɓe libasul lakum koɓe cuddu moɗon koɓe koltu moɗon wa antum onon kadi libasul lawna ko on koltuma. oɗo aya ko o tippi hari aranum fi korka kam ɓay tippike lamma nazala sawmu ramadan kanu la yaqrabuna nisaa ramadan kullahu. hari si suuma e hewti gila ñande goo suuma e ha ñande julde an e ɓeygu ma on yiɗata ka korka fuɗɗi. joni noon wa kana rijalu yakununa anfusahum woɓɓe goo harno toon no profitude yiida e ɓeyguli mum ɗin. allah noon ɓay o daginano yiɓe o inni ok mi andi hari woɓɓe goo kadi noon no profitude toon yiida e ɓeygu mum e ore hari sa ñalli horde jemma kadi na ya yiido e ɓeygu. o inni noon joni on daginanama uhilla lakum on daginanama onon julɓe ɓen laylata siyami jemma korka arrafasu rendugol ila nisaikum faade sonnaɓe mon ɓen. hunna kamɓe libasul lakum ko ɓe coñci moɗon ko ɓe cuddumo wantu monon kadi libasul lawna ko on cuddu maɓɓe ko on coñci maɓɓe. ko on ɗum woni golle coñci wona surrugol ɓandu ndu. alors ɓeygu ma ko kanko duwama surru an kadi ko an duwa surrude ko a coñci makko ko o coñcima c'est à dire ɓayɗan noon coñci ko on ɗum waɗanta ɓandu ko surrugol ndu. donc ɓeygu koko kanko surrata moodi makko moodi kadi kañum surrata ɓeygu. allah daali noon alimallahu allah andi annakum no onon kuntum hari on laatike tahtanuna hiɗon janfade anfusakum hoore mon fataba alaykum o jaɓani on tobuɓe on wa afa ankum o yaafike on kadi. fal ana joni noon basiruhunna soccodire e maɓɓe wabtahu ɗaɓɓo ma kataballahu lakum konko allah windani on e ɓiɓɓe. wa kulu ñamon washrabu yaron hatta yatabayyana lakum ha ɓangana on alkhaytul abyadu garawol danewol ngol min alkhaytil aswadi immorde garawol ɓalewol ngol min alfajiri ka peeral fajiri. woni ma'ana o garawol danewol e ɓalewol ko feerugol fajiri ndi ko ɗum woni ma'ana o. tumma timmu siyama refti timminon korka kan ila layli faade ka jem. wala tubashiruhunna wota on soccodir e rewɓe mon ɓe wa antum ara onon akifuna ko on ufiniɓe fil masajidi ka juulirɗe. tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sariyaji allah fala tagrabuha wota on ɓattuɗi. kadhalika ko anni yubayyinullahu allah ɓangediranta ayati ayaji makko ɗi linnasi yimɓe ɓe lallahum ɓeɗa jo kamɓe yattaquna ɓe hulay allah. wala taakulu wota on ñaam amwalakum jawle mon ɗen baynakum hakkunde mon bil batili e hoore fenande wa tudlu biha naɓon jawle ɗen yeenoyon ilal hukkami ka ñawoɓe ɓen li taakulu fi no ñamiron fariq an feddego min amwali nasi immorde jawle yimɓe ɓen bil ismi wondude e bakkatu wantumara onon taalamunay ɗon andi ɗum daga. yasalunaka ɓe aray ɓe landuma e nelaɗo anil ahillati fi darorde leydi ɓe inne ko fi hon ɗum de leydu ndum ɓe andi ɗum ɗo ko yoga e sahabaɓe ɓen ari ka nelaɗo ɓenni nelaɗo ɓenni ma balul hilal yabdu daqiqa mislul khayt summa yazidu hatta yamtaliya wa yastawi summa la yazalu yanqusu hatta yauda kama bada la yakunu ala halatin wahidatin kasham. ɓenni me nelaɗo ko fiyon ɗum ndu lewru si ndu fuɗɗade ka fuɗɗode har no wayi wa ciifum ni garaw ndu ɓeydora noon seeɗa seeɗa ha ndu tulɓiɗa ndu timmatis ndu ñande sappo e nayi ma sappo joyi yaraw so e ndu tulɓiɗi ndu yilto kadi ndu ɗuyto doy ha wano ndu wonirno noon ka aranu ko fiyon ɗum lewru ndun kam wa'awa nange ngel lanni kange fuɗi ɗon nge timmiti ha kange mutoyta ɗon fiyon aɓe e allah noon yetine laaɗo yasalunaka ɓe landoton anil ahillati fi darorde leb ɓul yeeto ɓe hiya ɗum ko fiyon ɗum lewru ndun daranto wona go'o ɗiɗi tati nayyi joyi ha ndu timmoya mawaqitu ko waɗintinanayi ɗum haajuji ɗi linnasi fi yimɓe ɓe wal hajje hajjo ko goɗɗo ko lewru ndun si ndu darki hande ɓenni hande ko go'o wonira ɗon janggo ɗiɗi tati nayyi ha tunduma yi fuɗɗito kadi ko ɗon heɓata ka waɗa dat haajuji maɗi inna mi yahay a
Afrique le 15 ma ɗum ɓiɗɗo an on jombay le 2 siga noon ko ka waɗa data hajuji ma ko ɗum woni waɗiranta wa laysa al birru dewal ngal wonali bi an tatul buyuta nde ardan ton cuuɗiɗi min zuhuriha ka babbe majji walakinna al birra kono ko woni dewal man ittaga kon huluɗo Allah wa atul buyuta ardane cuuɗiɗi min abwabiha ka dambuɗe majji wattaqullaha hule ala lalakum beɗa jonon tuflihuna o maloyte oɗo kadi ko fi hon ɗum al ansar kanu ida ahrama arrajulu minhum fil jahiliya lam yadkhulu baytan min babihi bal kana yadkhulu min suqbin fi zahari aw yattahi sullaman yas'adu fihi fa anzala Allahu qawlahu ta'ala laysa al birra an bi an tatul buyuta min zuhuriha hari kadi fewndo ɓe woni ka jahiliya si goɗɗo horminani ke hajji o natirta ka suudu makko ka dambugal ora woni ka ɓaawo tufira ɗon o natira ɓaawo suudu ndun to Allah ni arde ka dambugal tawi ɗum ɗon kadi ko pratique jiɗi ɓe mijitani tun hoore maɓɓe ɓe waɗa wattaqullahu li ala lalakum beɗa jonon tuflihuna on malu wa qatilu haɓe fi sabilillahi e lawol dina Allah kan haɓon homɓe alladina ɓen yuqatiluna kum wonɓe haɓude on wala tata duwota on jaggitu noon inna allaha no Allah la yuhibbu ila almutadina jaggitayɓe waqtuluhum haɓeɓe haythu saqiftumuhum noko kala ka tawɗon ɓe wa akhrijuhum yaltineɓe min haythu akhrajukum noko kala ka ɓe yaltini on wal fitnu ko shirka ashaddu ɓuuri mawnude ɓuuri tiiɗude min al qatli dini haɓugol kefeere o wala tuqatiluhum o taw haɓuɓe noon indal masjidil harami ka miside Allah hormantede hatta yuqatilukum haɓe haɓa on fihi ton fa in qatalukum si ɓe haɓi on ka miside mantende faqtuluhum haɓeɓe ɗon kadhalika ko wanni jazaul kafirin on joddi hefreɓe ɓe fa in intahaw si ɓe haɗitike fa inna lano Allah kafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo wa qatiluhum haɓe shirkoɓe ɓe hatta la takuna ha hara latota ko fitnatun shirk wa yakuna dinu dina kan latano lillahi Allah tum fa in intahaw si ɓe haɗitike fala udwana jaggitere ala illa ala shalimina sona dow toñoɓe ɓe ashaharul haram lebbi hormanteɗi ɗin no haɓire e muɗum bi shaharil harami saabu ɗaɓɓitede ka lebbi hormanteji war hurumatu hurumji ɗin qisasum ko yottagol tada kala jaggituɗo alaykum ɓe dow moɗon fata du jaggite alay e dow makko bi mislima atada yeru ko jaggiti kon alaykum ɓe dow moɗon wattaqulla hulon Allah wa alamu andon anna lano Allah mal muttaqina monde hulayɓe mo ɓe wa anfiqu dépenser fi sabilillahi e lawol tonugol dina Allah kan wala tulqu wota on werlu bi aydikum juuɗe mon ɗen ilatta halukati faade konko halkata o wa asinu moƴƴine golle inna la no Allah yuhibbul musina mo yiɗi moƴƴinayɓe golle ɓe wa atimmul hajja timmine hajju on wal umrata e umra on lillahi hara ko fi Allah fa in usirtum si on sakkama ko ɗum woni on haɗama timmingol hajju ma umra sabu nawnare fa mastaysara haray itte kala ko newani on minal hadi immorde e kirs ngeloba ma nagge ma dammol wala taaligu wota on fembu ru'usakum koye mon ɗen hatta yablughal hadiyu kirse ɗen yettoma hillahu nokku muɗum faman kana kala laatiɗo minkum e moɗon maridan ko nawnuɗo aw bihi mano e makko adan lorra min ra'asi ka hoore makko kala ko waɗuma ka hoore ka horminaniɗa hajjuma umra a fembike fa fidyatun haray ko yo sottor min siyamin korka aw sadakati maytugol sadaka aw nusukin ma kirse fa ida amintum si on hoolike faman tamatta kala dakmitiɗo bil umrati ɓawo lannugol umra on ilal hajji ɗon e hajju on hewtude fa mastaysara on ɗon kadi ittay kala ko newanimo minal hadi immorde kirse faman lam yajid on mo heɓali ko itta fa siyamu yo horu salasati ayamin balɗe tati fil hajji ka hajju fa sabatin o hoora balɗe jeeɗɗi darajatum si on arti tilka ɗum ɗon asharatun ko sappo kamilatun timmuɗo dhalika koko janta ɗo nde ñawore ɗo liman lam yakun ko fi on mo laataki aluhu ɓe guure muɗum hadiril masjidil harami ko huɗuɓe ka miside hormantede wattaqullahu le Allah wa alamu andon anna la no Allah sadidul gaabi ko tiiɗuɗo alhajju waɓutu hajju on ashurun ko lebbi malumatun andani faman farada kala farluɗo hoore mum fihinna e majji alhajja hajjoygol fala rafasa haray rendigu ala wala fusuga yaltugol e ɗoftare ala wala jidala wenje ala fil hajji ka hajjuto wa ma tafalu kala ko golluɗon min khairin immorde moƴƴere ya'lamuhullahu Allah no andi fi mum o yoɓa yo watazawwadu yoɓe fa inna khayra zadi ko ɓuuri moƴƴude e jooɓa attaqwa ko kullol Allah wattaquni hulelan ya ulil albabi ono e jomiraɓe haqqillaji laysa lataki alaykum no fawi on junahun bakka to an tartakunde ɗaɓɓoton fadlan arsike min rabbikum immorde ka jomimo fa ida afadtum si on duñike min arafatin on iwi arafa fadhkurullaha jante inde Allah nden indal mash'aril harami ka mandeji hormanteɗi muzdalifa wazkuruhu jantoroɗon mo kama hadakum wano fewniri on noon wa in kuntum hari on laatinoke min gablihi ko adi o fewnude on lamina dallina ko jeeyaɓe majjuɓe tumma afidu refti daroɗon min haythu afada
annasu nokku ka yimɓe ɓen daroto ɗon. Wastaghfirullah insinanto on Allah e junubaji mon ɗin, inna la no Allah kafurun ko yafotoɗo rahimu yurmete. Fa idha gadaytum si on lanni manasikakum dewe hajju mon ɗen fadhkurullaha jantoro ɗon inde Allah nde ka dhikrikum wano jantorto non ɗon aba'akum fi babiraɓe mon ɓe awa shadda dhikra ma ko ɓuri tiɗude jantoro. Fa minan nasi no wode yimɓe ɓen man yaqulu ɓen ɓe no wiya rabbana joomi amen atina okkumen fid duniya ka aduna ɗo tun wa ma lahu hara alana on tigi fil akhirati kala akhara min khalaqin geɓa. Wa minhum no wode maɓɓe kadi man yaqulu ɓen ɓe no wiya rabbana joomi amen atina okkumen fid duniya ka aduna hasanatan moƴƴere wa fil akhirati okka amen kadi kala akhara hasanatan moƴƴere wa qina danda men azaban nari lette yitenge. Oɗo du'a ko ɗo ɓuri jaalade ko goɗɗo waɗata ka hajj. Ta yehi hay sa son jaali hoorema rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar fi hon wa qad jama'at hadhihi da'wa oɗo du'a no moɓidiri kulla khairin kala moƴƴere wa sarafat himo pottini kadi kulla sharrin kala bone. Fi hon ɗum fal hasanatu fi duniya moƴƴere aduna tashmalu ɗum no moɓidiri e nder mum asihatu cella wal afiyatu e wonugol e jam wa daru rahaba heɓugol galle yaaju wa zawjatul hasana e ɓeygu moƴƴuɗo wa rizqul wasiu e arsike yaaju ila ma khairuna e ko wona ɗum moƴƴere aduna ɓuri ɗiɗo piiji go'o. Wal hasanatu fil akhirah moƴƴere kadi ka lahara tashmalu ɗum ɗon kadi no moɓidiri al amna min al faza'il akbar heɓugol hoolare ñande ɗenƴere mawde nde ñande yimɓe ɓen fuu ɗenƴi huli an hara a hula go'o. Wa taysirul hisab ñawore ma nden kadi hara no newi ɓe dismisa keesi ɗin tinna heɓa ñawore newinde. Wa dukhulul janna e natugol aljanna wa nazaru ila wajhi llahi alkarimi e darugol yeeso Allah ngo moƴƴere laara kadi ɓuri ɗum ɗo. Awa si a yahi hajjugo ta diski ala du'a ɓurɗo rabbana joomi amen atina okkumen fid duniya kaduna hasanatan moƴƴere on andi kon woni moƴƴere nden kaɗum wa fil akhirati okka men kadi ka lahara hasanatan moƴƴere on andi moƴƴere lahara kadi waqina danda men azaba nari lette yi anni du'a bala ɓurɗo. Ulaika ɓeɗo lahum nodani ɓe nasibum geɓal mimma kasabu immorde konko ɓe faggiti walla sariul hisabi ko yacciɗo asgol. Wadhkurullaha jante inde Allah nden fi ayyamin e ñalɗi madudati linta man ta'ajjala kala yacciɗo iwi mina fi yawmayni e nder balɗe ɗiɗi fala ismala e junubu fawakimo wa man ta'akhkhara kala nenniɗo woni mina balɗe tati fala ismala e bakkatu fawakimo liman ittaga wonande hulɗo Allah wattagulla hule Allah walamu andon annakum nonon ilay ko faade ka makko tusaruna mogoyte ɗon. Wa minan nasi no woodi e yimɓe men man yu'jibuka ommo no hawne yo nelaɗo qawluhu konngudi muɗum ko fi hombo o aya ɗo tippi o aya ɗo ko tippi ko fi Akhnas bun Sharik ko nafiqijo atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wari ka nelaɗo fa asara lahu l-islam o feññinani nelaɗo wondema o silmi o naati ka islam wa halafa annahu yuhibbu o wondani kadi nelaɗo wondema kanko e mo yiɗi nelaɗo wa kana munafiqan kono tawi ko nafiqijo hasanul alaniya kene on no laba khabisul batini kono nder on koko suɗi koko kaani. Summa kharaja min indi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam o yalti ka nelaɗo ɓay o yalti mo hotude fa marra bi zar'in li qawmin min al muslimina o ari o tawi gesa yimɓe julɓe no reni ɗum no moƴƴi no ɓen ɓay o yi gesa ma wa humurun kadi ngeloɗi mbabbi fof no nder to fa aharaka zar'a o summi gesa ma wa qatalal humru o wari kadi ngeloɗi ɗin fof nder fa anzalallahu taala fihi al ayat Allah tippini kisan e nelaɗo o yeeti fi makko fi ko Akhnas bun Sharik waɗi kon himo iwi ka maayi mo wolandema welɗi o yalti o yahi o yi gese julɓe o summi o wari ngeloɗi ɗin fof nder to Allah yetti nelaɗo wa minan nasi no woodi e yimɓe ɓe man yu'jibuka ommo no hawne yo nelaɗo qawluhu konngudi muɗum fil hayati duniya ka gurnan aduna wa yushhidullaha o seedina Allah ala ma figal ɓiye ɗo konkoni ka ɓernde makko wondema mo yiɗuma wa huwa kono kanko a laddul hisami ko sattuɗo wenje. Wa idha tawalla si o hucciti o yalti ka maɗa sa'a o yaha fil ardi ka leydi li yufsida fi yo bonnoy fiya ka leydi wa yuhlika o tilfa al harsa remuruji yimɓe wan nasla e geygol nemoraji walla Allah non la yuhibbul fasada o yiɗa bonnere nde. Wa idha qila lahu si o wiyanama ittaqillah koni hulu Allah akhazatu nangam wal izzatu townitare bil ismi ondude bakkatu fa hasbuhu yonimo jahannama wala bi'sal mihadu boni daɗɗude ɓay ko yiite. Wa minan nasi no woodi kadi e yimɓe ɓen man yasri ommo no yeeya nafsahu wonki makko kin ibtihaa fi ɗaɓɓugol mardatillahi welaye Allah on walla ra'ubun ko hinnotoɗo bil ibadi jiyaɓe makko ɓen. Oɗo aya kadi ko fi hombo oɗo tippi ko fi Suhaybur Rumi lamma arada al-hijra ila al-madinati al-munawwara lahiqahu nafarun min Quraish min al-mushrikin liyarudduhu fa nazala an rahilatihi
summa akhadha qawsahu faqala ya ma'sara quraish laqad alimtum anni min armakum rajula wa aymullahi la tasiluna ilayya hatta arma fima bi kinanati summa adrib bi sayfi ma baqiya fi yadi minhu shay'un summa if'alu ma syi'tum qalu ji'tana sa'aluka la tamliku shay'an wa anta al-ana zu malin kasir faqala ara'aytum in dallaltukum ala mali takhalluna sabili qalu na'am fadallahum ala malihi bi makkah falamma qadima al-madinah dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu alaihi salamu rabihal bai'u Suhaib Rumi ko koɗo na makka woni ka maɓɓe o wari makka noon o heɓi jawdi moƴƴa joni noon ɓay o falama iwde makka o yaha o tawa nelaɗo madina ɓe rewa allah o Quraysiyankoɓe hewtitimo ka hoore laawol kamɓe makko ɓe darnimo onni me hiɗon andi noon min miɗo bugagol daga goto e mo ɓuralan ɗum ɓe inni probléme mo ala kala ko faalaɗa e waɗa onni onon kadi kala ko faala ɗon joni waɗe tum ɓe inni mo me iɗa andi noon an aru kamen ɗo hay fus amara kala ko marɗa hande ka kamen ɗo makka heɓɗa onni ene accemi lanɗo simi tindini on ka jawdi andi woni ɗon makka on yaha ƴettondi tertoɗon lan mi yaha kami mi jokka lawol an ɓe mi hi o tindini ɓe ka jawdi makko ndi woni ɗon ka o mari ndi ɗon kange ko jogino kon fof ɓe ari ɓe ƴetti ɓe accitimo o yahi o ari o hewti tun ka nelaɗo tawi allah yeetike nelaɗo ko feƴƴi kon hakkude Suwaybe e Quraysiyankoɓe ka hoore lawol o naati tun ka nelaɗo inni mo rabihal bay'u Suhayb nelaɗo inni commerce mo waɗuɗa on tono heɓike e mum mi andi ko feƴƴi kon hakkude ma e Quraysiyan allah yeetike la wa anzalallahu allah tippini azza wa jalla amtirɗo maɗum fi e fi Suhayb o inni wa minannasi no woodi e yimɓe ɓe man yasri ommo no yeeya nafsahu wonki makko ki ibtihaa fi ɗaɓɓugol mardatillahi yarduye allah on walla raufum ko hinnotoɗo bil ibadi jeyaɓe makko ɓe ya ayyuhalladina kono ɓen amanu gomninɓe udkhulu naate fi silmi ka dina kafatan ka fok makka wala tattabi'u tan jukku kutuwati cheytani juri cheytani innahu no cheytani lakum wonande on aduwum ko kañum mbino banguɗo gay fa in zalaltum si on ɓoñike min baɗi ma ja'atkum ɓawa ko ari on albayinatu hujjaji feñuɗi ɗin faalamu ande anna lanal azizum ko tedduɗo ela makimu ñeñuɗe kuuɗe hal yanzuruna yalli ɓe no habbiti illa an yatiyahumullah sonande allah aroytaɓe fi zulalin e ɗowɗiji minal hamami immorde dowle wal malaikatu wondude malaikaɓe ɓen wa udi al amru fiyake on ñaawe wa ilallahi ko faari kala turjawlu umuru fiyakuji ɗin ruttete sal lando yo nelaɗo bani israila ɓiɓɓe annabi yaguba ɓen kam ko jelu ataynahum woni komin addanɓe min ayatin immorde mujiza mu bayinatin feeñuɗo wa man yubaddil kala wattituɗo nimatallahi nemaji ala ɗin min mbaɗi ma jaatu ɓawde ɗi arde mo fa inna allaha no allah sadidu ligaɓi ko tiruɗo leɗɗe zuyyina cuɗanama lilladina fi ɓen kafaru yedduɓe alhayatu duniya gurdan aduna lannay ɗan wa yaskaruna heɓe jala min alladina ɓen amanu gomminɓe walladina ɓen ittaga huluɓe allah pawga o mona e sengo dow maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal walla yarzugu mo arsika man yasha ummo faala arsikude bi khayri hisabin ko alda e hasbol kana nasu yimɓe ɓen laatinoke ummatan waydatan jama goto fabasallahu allah immini annabiyina annabaɓe ɓen mubashirina hiɓe weltinira gomminɓe ɓen natugol aljanna wa mundirina hiɓe hulɓinira yedduɓe ɓen fi natugol yiite wa anzala o tippini ma o mondude maɓɓe alkitaba deftere billaki e gonga li yahkuma fi yo ñaawu bayna nasi hakkude yimɓe ɓen fi mahtalafu e gonko ɓe lutodiri fi e muɗum wa mahtalafa lutodirali fi e dina kan illa alladina sona ɓen utuhu okkaɓe dina kam min mbaɗi ma jaatum mbawde arnoɓe albayinatu hujjaji peñuɗi ɗin bahiyanka gaygu baynahum hakkude ma fa hadallahu allah fewni alladina ɓen amanu gomminɓe limahtalafu e konko ɓe lurri fi e muɗum min alhaq immorde gonga on bi idini e dunga e makko walla yaadi o fewno e man yasha ummo faala fewnude ila siratin faade e lawol mustaqimin foccingo am hasibtum ka on sikku onon ɓe julɓe an tadkhulul jannata on naatiray ni tun aljanna walamma yaatikum hara arali e moɗon masalul lazina sifa konko arnoɓe ɓe halaw feƴƴunoɓe min gablikum ɓaɗo moɗon massathum memino ɓen ɗon albasa u sattede basa waddarraw e lorra ñabbeeli wa zulzilu ɓe dimba hatta yaqula rasulu ha nelaɗo on tigi wi walladina e ɓen amanu gomɗiɓe ma wonduɓe makko mata ko honde tuma noon nasrullahi ballal allah ngal ara joma daali ala nane famon inna nasrallahi no ballal allah ngal qaribum ko ɓattingal yasalunaka ɓe ara ɓe landoma e nelaɗo madha yunfiquna ko honɗum ɓe duwa ittugol sadaka ɓulma kamɓe ma anfaqtum si wonko sakki ɗon min hayrin immorde moƴƴere falil walidayni waɗane taw jibinɓe on ɓenɗiɗ walla grabina jomiraɓe ɓanodiral enɗam ɓen wal yatama e alyatimaɓe ɓen wal masakine miskinɓe ɓen wabni sabile ɓiɓɓe laawi wama tafalu kala ko golluɗon min hayrin immorde moƴƴere fa inna allaha no allah bi e ɗum alimum himo andi fi mum o yoɓay kutiba farlama alaykum ɓe ɗo moɗon alqitalu hare nden wa huwa hare nden noon kurhun lakum ko aña ɗum ka wonkiji moɗon wa asa kono no tijja an takrahude añoton sayi an hunde
wo warande hunde nde añu ɗon khairul lakum ko moƴƴere fi moɗon wa asa no tijja kadi an to hebbude yiɗo toon shay'an hunde wo warande hunde nde yiɗo ɗon sharrul lakum ko bone fi moɗon wallahu ko Allah yaalamu andi hon ɗum moƴƴani on wantum onon la ta'lamun on anda ko ɗum moƴƴani yas'alunaka ɓe ara ɓe landoma e nelaɗo ani shahril harami fi lebbi hormanteɗi ɗin qitalin fihi haɓugol heferɓe e majji qul ma kamɓe e nelaɗo qitalum haɓugol heferɓe fihi e majji kabirum ko mawnuɗum bakka wa saddum kono ko sakkagol yimɓe ɓen an sabilillahi gay lawol dina Allah kam wa kufrum bihi e yeddugol Allah ngol wal masjidil harami e sakkagol yimɓe ɓen ka misiɗe hormantede wa ikraju e yaltingol ahlihi yimɓe misiɗe nden minnu ka misiɗe ton akbaru ɓuuri mawde indallahi ka Allah wal fitnatu ko shirku on akbaru ɓuuri mawde minal qatli e di haɓugol kefere o wala yazaluna ɓe serata yugatilunakum ɓe haɓay on hatta yaruddukum ha ɓe rutta on andini kum gay dina mon kan inistata'u si ɓe wawi wa man yartadid kala murtuɗo minkum ɓe moɗon andinihi o wi e dina makko kan faya mutu o maayi wo wara kanko kafirum ko kefero wawlayka ɓen ɗon habitat haray boni amalum golleji mabɓe nen fi duniya ka aduna wal akhirate ka alakhara wawlayka ɓen ɗon ashabu nari woni yimɓe yite nge hum kamɓe fiha nder ɗon khalidun ko lutto innal ladina no ɓen amanu gomɗinɓe walladina ɓen hajaru firuɓe wa jahadu ɓe tinni fi sabilillahi e lawol dina Allah kan ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo yarjuna heɓe jofti rahmatallah yurmede Allah nden walla kafurun ko yakotoɗo rahimu yurmeten yas'alunaka ɓe aray ɓe landoma e nelaɗo anil khamri fi beere wal maysiri e kupugol kala ko innete lotin qul ma kamɓe fihima no e nder ɗin ɗiɗi ismum junu kabirum mawnuɗo wa manafiu e nafahu linnasi fi yimɓe ɓen ɓay ɓe kupayɓe wonde a gaño ay nafahu no toon won wa ismuhuma kono ko junubi muɗum ɗin kanji ɗiɗi akbaru ɓuuri mawde min nafima e di nafama wa yasalunaka ɓe aray ɓe landoma kadi e nelaɗo madha yunfiquna ko honɗum ɓe duwa ittugol sadaka qul ma kamɓe al afwa koko fawti kon ka dépense si tawi dépense ma on ko $50 ko ɗum woni dépense ma on ange famille ma on hiɗa mari $50 a ittata sadaka ko siɗa mari $55 on $5 fawtiɗo ka hoore dépense ko ɗon noon itata itta sadaka ko ɗum woni al afwa ko fawti koko ɓurti ko kadhalika ko anni yubayyinu llahu lakum Allah ɓangidiran taw Allah yaati ayaje ɗen lalakum beela joni on tatafakkaruna on miijitoto fi duniya fi fiyake aduna wal akhirate fiyake laaha wa yasalunaka ɓe aray ɓe landuma anil yatama fi alyatimaɓe ɓen konno ɓe duwa wondirgol alyatimaɓe ɓen qul yeeto islahum lahum ko moƴƴinangol alyatimaɓe ɓen hayrum ɓuuri moƴƴi moƴƴagol e alyatimaɓe ɓen wa in tukhalituhum si on jillodiri e alyatimaɓe ɓen fa ihwanukum ande ko musidɓe wallahu Allah noon ya'lamu himo andi al mufsida on bonnuɗo jawdi alyatima min al muslihi mo andi kadi on moƴƴinɗo jawdi alyatima walaw sha allahu Allah kadi sino faalano la anata kum o tampinayno on onon kadi wono wawirɗon noon alyatimajo on Allah no wawi on ɓuuri donc Allah no wawma tampinde simo faala mais si kanko o tampinalima an noon ko fiyo ɗum tampiniranta alyatimajo mo alfinaɗa walaw sha allahu si Allah no faalano la anata kum o tampinayno on onon kadi inna la no Allah azizun ko tedduɗo e laamu hakimu ñeñuɗo e ko wala tankihu wota on joom onon julɓe ɓe al mushrikati rewɓe sirkayɓe hatta yu'minna ha ɓe gomɗina Allah wala amatu mi wondi ko jombugol korɗo mu'minatun gomɗinɗo Allah khayrum ɓuuri moƴƴude min mushrikatin e ndi jombugol dimo sirkay walaw ajabatkum haysi hawni on ngari dimo wala tunkihu wota on jombin kadi wota on resi al mushrikina worɓe sirkayɓe ɓen hatta yu'minu ha ɓe gomɗina Allah wala abdu mi wondi ko resingol maccuɗo mu'minun gomɗinɗo Allah khayrum ɓuuri moƴƴude min mushrikin e ndi resingol dimo sirkay walaw ajabakum haysi hawni on fi dimo ulaika ɓe sirkayɓe yad'una hiɓe nodda ila nari faade natugol yite wallahu Allah noon yaɗu mo nodda ila aljannati faade natugol aljanna wal maghfirati hafranal bisini e dunga e makko wa yubayyinu mo ɓangina ayati ayaje makko ɗe linnasi fi yimɓe ɓen lalahum beela jo kamɓe atazakkaruna ɓe wajitoto wa yasalunaka ɓe aray ɓe landoma yo nelaɗo anil mahidi fi fiilor qul yeeto ɓe huwa fiilordu adan ko tuur fa atazilu nisaa woɗɗite rewɓe mum ɓen filma hiidi ka alhaali fiilor wala tagrabuhunna wota on ɓattorɓe fi rendugol e maɓɓe hatta yatohurna ha ɓe laaɓa fa ida tatahharna si ɓe laaɓi fa atuhunna ardaneɓe min haythu amarakumullahu nokku ko Allah yamiri on ɗon inna lahu Allah yuhibbu tawabina himo yiɗi tuubayɓe ruttoɓe wa yuhibbul mutatahhirina mo yiɗi kadi laɓɓintinoto nisa'ukum rewɓe mon ɓe harsul lakum ko gese moɗon fa atu ardane harsakum gese mon ɗen anna si itum mbaadi wonu yiɗirɗo wa qaddimu ardine ko moƴƴili anfusikum fi wonkiji mon ɗin wattaqullahu li Allah wa'lamu andon annakum nono mulaquhu on hawroyay e makko ka dangal wa bashiril mu'minin weltinir gomni meɓen fi natugol aljanna wala taj'alullaha
wota on waɗu Allah urdatan ella li aymanikum fi wondoje mon ɗen an tabarrude on moƴƴata wa tattagu e nden hulata Allah wa tuslihu e nden moƴƴintinta bayna nasi hakkunde yimɓe haɓuɓe walla Allah waasi un walla samiun ko nano konnguli jeyaɓe makko ɓen alimum andude anduyeji maɓɓe la yu'akhidukumullahu Allah nangitirta on billahwi sama kala fi aymanikum ka wondoje moɗon walakin kono noon yu'akhidukum o nangitiray on bima kasabat konko faggiti qulubukum ɓerɗe mon ɗen konko fiɓuɗon ka ɓernde wondu walla khafurun ko yafotoɗo halimum muññiɗo e nennugol le lilladina no wodani ɓen wor yu'luna wonday ɓe woɗɗito min nisaihim immorde rewɓe maɓɓe ɓen arba'ati ashuri tarabbusu habbitagol arba'ati ashuri lebbinayi fa in fa'u si ɓe yiltitike e rewɓe maɓɓe ɓen e nder ɗin ɗon lebbinayi fa inna Allah no Allah khafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo wa in azamu si ɓe felliti noon attalaka cergal ngal ɓe desidi ko ɓe seeɗa fa inna Allah no Allah samiun ko nano konguɗi maɓɓe ɗin alimum anduɗo annuyeji maɓɓe wal mutallaqatu rewɓe seeraɓe ɓen woni rewɓe accitaɓe ɓen yatarabbasna yo ɓe habbintin bi anfusina wonkiji maɓɓe ɗin salasata qur'in laaɓe ɓe fiiloɓe laaɓa ɓe fiiloɓe laaɓa ɓe fiiloɓe laaɓa lanni wala yahillu lahunna dagantako ɓe kamɓe rewɓe accitaɓe ɓen an yaktumna nde ɓe suuɗata ma halagallahu konko Allah tagi fi aramina ka rengaje maɓɓe si tawi ɓe wondi e reedu na ɓe suuɗ in kunna si tawi ɓe laatike yu'minna billahi ɓe gomɗini Allah wal yawmil akhir ñalande sakkitine nde wa bu'ulatuhunna ko modiɓɓe maɓɓe accituɓe ɓe ɓen a haqqu ɓuuri jojjude bi raddihinna e ruttitugol ɓe dewgal fi zalika e nder on edda in aradu si ɓe faalama islaham moƴƴintingo wala hunna no wodani rewɓe ɓe mislul lazi sifa nden hunde alayhinna fawande maɓɓe bil ma'rufi ka moƴƴingol wondi ganga walirrijali no wodani noon worɓe ɓen alayhinna e dow rewɓe ɓen darajatum ɓura walla azizun ko tedduɗo e laamu hakimu ñeñuɗo e ko attalagu cerga marratani ko laabi ɗiɗi cergal tawaygal hara si a acciti on tigi ɗa wawi antunge makko enugol ok mi artirima ka hara cérémonie fo si waɗa ko an inno mi accitima woni a accitima inna kadi mi artirima lanni wi ɗum ɗon waɗi ko laabi ɗiɗi pet si woni tati lanni haray ɗon on seedi ko be goɗɗo go jomboya ɓe wonda ka ɓe yiida e mbar si on ɗon noon accitoyimo toroɗama noon kadi jo ɗoni attel attalaku cergal artirtegal e muɗum marratani ko laabi ɗiɗi fa imsakun haray hande kadi ko jogitolgol bi ma'rufin no moƴƴiri aw tasrihum ma accitara bisanin no labira wala yahillakum daganta ko on onon worɓe ɓen an ta'khuzunde jaɓitoto mimma ataytumuna konko o kuro ɗon ɓe shay'an e hunde si ɗon accitude illa an yakhafa si wona hara ƴettidirɓe ɓen ɗiɗo huuli Allah yuqimande ɓe wawata ñinnugol hududallahi keeri sariyaji Allah ɗi fa in khiftum si onon waliyu maɓɓe on huuli Allah yuqima wonde maɓɓe wawata ñinnugol hududallahi keeri sariyaji Allah ɗin fala junaha bakkatu fawaki alayhima e dow maɓɓe fi maftadat yi e konko debbo on hino sotton tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sariyaji Allah ni fala tata duwa o tam jaggituɗi wa man yata'adda kala jaggituɗo hududallahi keeri sariyaji Allah ɗin fa ulaika ɓen ɗon humu zalimuna woni toñoɓe fa in tallaqaha si gorko acciti debbo tataɓa fala tahillu lahu on debbo dagitantako mo min ba'du ɓawo accitimo tataɓal hatta tankiya ha o jomboye zawjanka gorko go hayrahu mo wona fa in tallaqaha si on ɗon noon accitoyimo fala junaha bakkatu fawaki alayhima e dow maɓɓe an yataraja ande ɓe ruttodirta in janna si ɓe felliti an yuqima ɓe waway ñinnugol hududallahi keeri sariyaji Allah ɗin wa tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sariyaji Allah yubayyinu aymo ɓanginaɗe ɗi qawmi fi ɓe yimɓe ya'lamuna andayde wa idha tallaqtumun nisa son acciti rewɓe ɓen fa balagna ɓe timmini ajalahunna lajal edda maɓɓe on fa amsikuhunna jogitoreɓe bi ma'rufin no moƴƴiri aw sarrihuhunna ma seerironge maɓɓe bi ma'rufin no moƴƴiri wala tumsikuhunna wo taw jogitoɓe diraran fi lorrugol ɓe litada ɗum fi on jaggi wa man yaf'al dhalika kala waɗuɗo ɗum faqad jalama gomɗi haray o toñi nafsahu wonki makko kin wala tattahidu wo taw jogito ayatillahi aya jala ɗen husuwan jalnori wadhkuru jante nimatallahi nema jala ɗin alaykum e dow moɗon wa ma anzala konko tippini alaykum e dow moɗon minal kitabi morre ka deftere wal hikmate ñenƴar sariya ya'izukum bihi mo wajora on deftere nde wattaqullahu le ala wa'lamu andon anna la no Allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko an wa idha tallaqtumun nisaa son acciti rewɓe ɓen fa balagna ɓe timmini ajalahunna lajal edda maɓɓe on fala ta'duluhunna wotaw haɗuɓe jombede onon waliyu maɓɓe on an yankina nde ɓe resitete azwajahunna ka modiɓe maɓɓe aranɓe ɓen idha taradaw si tawi ɓe yarlodiri baynahu makko ene maɓɓe bil ma'rufi no moƴƴiri dhalika ko janta ɗo yu'azu bihi wajorama ɗum ɗo man kana kala laatiɗo minkum e moɗon yu'minu himo gomɗiri billahi Allah wal yawmil akhir ñalande sakkitine nden dhalikum ko jantana ɗon ɗo azka lakum ko ɗum ɗo ɓurata on nafude wa athar ko ɗum ɓurata on laɓɓinde walla ya'lamu ma andi wanto monon la ta'lamuna on anda wal walidatu rewɓe jibinɓe ɓen yurdi'na yoɓe muyni awladahunna ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hawlayni duuɓi ɗiɗi kamilayni timmuɗi liman arada wona nde on faalaɗo an yo timmarra data nde o timminta muyningol wa alal mawludi lahu no fawi jibinanaɗo on rizquhunna ñammingol ɓe wa kiswatuhunna e holtingol ɓe bil
ma'ruf no moƴƴiri la tukallafu defetake nafsu wonki illa wusaha sona berutaga makki on la tudara wota lorrire walidatun debbo jibinɗo mbi waladi ha sabu ɓiɗɗo makko on wala mawludun lahu wona gorko jibinana ɗon kadi duwa lorrirede ɓe waladi sabu ɓiɗɗo makko on walal warisi no fawirono wo mithlu zalika sifa ko jantaɗo fa in arada si ɓe falama kamɓe ɗiɗo fisalan entugol bobo on antaradin hara koye yarlodiral minhuma immorde mabɓe wata shawrin e disodiral fala junaha bakkatu fawaki alayhima e dow ma wa in arattum son falama onon worɓe ɓen an tastardi unde ɗaɓɓoton ko muyninana on awladakum ɓiɓɓe monɓen fala junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon ida sallamtum si tawi on hendina e ɓen ma a tawi ton ko duwa ɗon ɓe junnude kon bil marufi no moƴƴiri ka sariya wattaqullahu le allah wa alamu andon anna laha no allah bima tamaluna kala ko wonɗon e gollude basirun ko suti walladina ɓen worɓe yutawaffawna mayayɓe min kumɓe moɗon wa yazaruna ɓe accira ɓawo azwajan sonnaɓe yatarabbasna ɓe ɓen sonnaɓe habbintin bi anfusinna wonkiji maɓɓe ɗin arbata ashurin lebbinayi wa ashran e balɗe sa ɗum woni heynaga fa ida balagna si ɓe timmini ajalahunna lajal edda maɓɓe on fala junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon onon worɓe ɓen fima falna e konko ɓe wuufi anfusinna ka wonkiji maɓɓe bil marufi no moƴƴiri ka sariya walla bima tamaluna kala ko wonɗon e gollude habirun ko humpiti wala junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon onon worɓe ɓen fima arrattum bihi e konko weeɓitoto min hitbatin nisa immorde e ƴamugol rewɓe ɓe moodi mum maayi aw aknantum ma suuɗon ɗum fi anfusikum ka wonkiji moɗon alima allahu allah no andi annakum no onon satadkuruna hunna on anditay fi maɓɓe walakin kono la tuwa'idu hunna wota on fododir e maɓɓe sirran e gundo harayɓe ka edda illa an taqulu sonade wowloton qawlan konngol ma'rufan moƴƴo wala ta'zimu wota on fellitu uguda tan nika e fiɓugol dewgal ngal hatta yabul fal kitabu ha edda on yetto ajalahu lajal makko wa'lamu ande anna allah no allah ya'lamu mandi ma fi anfusikum kala ko woni ka nder wonkiji moɗon fahdaru awarente e makko wa'lamu andon anna allah no allah ka fu ɗum ko yafotoɗo halimum muññi la junaha bakkatu fawaki alaykum e dow moɗon onon worɓe ɓe in tallaktumun nisa son acciti rewɓe ɓe ma lam tamassuhunna ko adi on memodirgol e maɓɓe aw tafridu lahunna ma ko adi on farlalgol ɓe farida tan teng wa matti'uhunna dakmiteɓe alal muusi no fawi yaajiraɗo kadaru ittiri ko yaajira kon wa alal muɓitiri no fawi kadi on faaɗiraɗo kadaru ittiri faaɗede makko nde mata an ɗum ko dakmitigol bil marufi no moƴƴiri ka sariya haqqan ɗum ko haqqe alal musinina e dow moƴƴinaɓe golle ɓe wa in tallaktumuhunna si on acciti rewɓe ɓe min qabli ko adi an tamassuhunna on memodirgol e ma wa gad farattum lahunna gomɗi hara noon on farlanino ɓe farida tan teŋe fa nisfu junneɓe feccere ma farattum konko farlan ɗon ɓe teŋe illa an yafuna si wona hara ɓe innuɓe yaafi aw yafuwa ma yaafo alladi on biyadimon e jungo mum uguɗa tunni ka e fiɓugol dewgal ngal ɗum woni waliyu makko on wan ta'fu ko nde yaafotoɗon onon worɓe ɓen aqrabu ɓurata ɓattinde littaqwa kulol allah wala tansawul fadla wota on yejjitu ɓural ngal baynakum hakkude moɗon inna la no allah bima ta'maluna kala ko wonɗon e gollude basirun ko suti hafizu rente ala salawati e dow julɗe ɗen joyi wa salati lusta tentini julde hakkundere nden ɗum woni alansara wa qumu lillahi darano ɗon allah ganitina hara ko on yankini fa in khiftum si on huuli ay farijalan juule hara hiɗon sekkude awruko manam ma juulon hara hiɗon fa ida amintum si on hooliki fadkurullaha jante inde allah nden kama allah makum wano andiniri on noon mala takunu konko latanoki talamuna e ɗon anday walladina ɓen worɓe yutawaffawna mayayɓe min kumɓe moɗon wa yadharuna ɓe acca azwajan sonnaɓe wasiyatan haray ko wasiyanagol le azwajim sonnaɓe maɓɓe ɓe mata an ko dakmitugol ɓe ilal hawli ha hitande timma hayra ikhrajin ko alda e yaltingol ɓe o aya ɗo ɗum ɗo ko fewdo islam on fuɗɗi tum ari si gorko mayi ko hitande debbo on to mais ɗum ɗo bortira aya lebbinayi e balɗe sappo hayra ikhrajin ko alda e yaltingol fa in kharajina si ɓe yaltani hoore maɓɓe fala junaha alaykum mara e bakkatu fawaki on fima falna e konko ɓe wuufi anfusina ka wonkiji maɓɓe min marufi no moƴƴiri ka sariya walla azizun ko tedduɗo e laamu hakimu ñeñuɗo e kuuji walil mutallagati no wodani rewɓe accitaɓe ɓen mata dakmitede bil marufi no moƴƴiri ka sariya haqqan ɗum ko haqqe alal muttaqina e dow huloɓe allah kadhalika ko wanni yubayyinullahu lakum allah ɓangidiran taw ayati ayaji makko ɗen lalakum beela joɗon taqiluna on haqqila alam tara e tinali hawiɗa yo nelaɗo ila alladina faade ɓen haraju yaltunoɓe min diyarihim ka galleji maɓɓe o mari kamɓe ulufun ko ɓe guluje hadaral mawti ka hulugol mayde fagala lahumullahu allah dalani ɓe mutu awa maye summa refti ayahum mo wurnitiɓe inna la no allah ladu fallin ko joom ɓural alal nasi e dow yimɓe ɓen walakinna actara nasi kono ko ɓuuri ɗurude e yimɓe ɓen la yashkuruna ɓe yettata allah fi nemaji makko wa qatilu haɓe fi sabilillahi e lawol dina allah kam wa alamu andon anna la no allah samiun ko nano konguɗi jeeyaɓe makko ɓen alimum anduɗa annoyeji maɓɓe ɗin
man dha alladhi ko homboni on yugridullaha ñawlo walla garda ñamade hasana moƴƴude fa yudaifahu lahu sowitanamo ɗum ad afan cowalle kathiratan ɗuɗude walla yagbidu himo ɓittinana ummo faala ɓittinande hara naafi himo añi wa yabsutu himo yañana ummo faala yañande hara naafi himo yiɗimo waylay ko faade ka makko turjauna ruttete ɗon si on maayi alam tara yatinali hawiɗa e nelaɗo ilal malay faade on jama min bani israila immorde ka ɓiɓɓe annabi yaqub min baadi moussa ɓawo fejjugol annabi moussa id qalu tuma nde ɓe wiyanno li nabiyyi lahum annabajo mabɓe on no inne shamun ɓe innimo ibath lana darnan men malikan lanɗo no gatil men haɓa hayɓe men ɓen fi sabilillah e lawol dina Allah kan qala annabajo mabɓe on inni ɓe hal asaytum no tijja e mon onon in kutiba si farlama alaykum e dow moɗon al qitalu hade nden Allah no gatilude on haɓoyta galu ɓenni wa malana kon ɗum haɗata men Allah no gatilande men haɓoyta fi sabilillah e lawol dina Allah kan wa gad ukhrijna gomɗi men yaltinama min diyarina ka galleji amen wabnayina ɓiɓɓe amen ɓen kadi warama falamma kutiba ɓay noon farloyama alayhim e dow mabɓe al qitalu hade nden tawallaw ɓe hucciti illa qalilan sona seeɗa ɓeni minnume mabɓe walla alimum ko anduɗo bi zalimina toñoɓe wa qala lahum wiyani ɓe nabiyuhum annabajo mabɓe on inna allaha no Allah qad ba'atha lakum gomɗi o darnani on taluta o inneteɗo taluta malikallah galu ɓenni anna yakunu lahu konno latorantamo almulku laamu ngun alayna e hoore amen wonano ko menen a haqqo ɓuuri jojjude bil mulki e laamu ngun minnu e diine makko kanko talutu walam yuta kanko o kaka sa'atan yajede minal mali immorde e jawdi gala annabajo mabɓe on inni ɓe inna allaha no Allah le istafawo suɓike mo alaykum e hoore moɗon wa zadahu o ɓeydimo bassatan cembe fil ilmi ka gandal wal jismi e ka ɓandu walla yuti o hokka e mulkahu laamu makko ngun man yasha on mo faala okkude walla wasinu ko yaajuɗo moƴƴere alimum anduɗo hombo hande e may wa qala lahum wiyani ɓe nabiyuhum annabajo mabɓe on inna ayata mulkihi ko woni al alama laamu makko ngun e hoore moɗon an yatiyakum ko nde aroyta on atta butu kankiran wal tawreta ngal fihi no e maggal sakinatum deƴere min rabbikum mimmorde ka jomi moɗon wa baqiyatum e konko hedditino mimma taraka immorde konko accuno alu moussa e yimɓe muɗum wa alu harun e haruna yimɓe muɗum tahmilu harano londingal almalaikatu malaikaɓe ɓe inna fi dhalika woni ko janta ɗo la ayatan mande lakum fi moɗon in kuntum so laati mu'minina gomɗimɓe falamma fasala talutu ɓay talutu yaltidi bil junudi e konu ngun gala o makani ɓe inna allaha no Allah mubtalikum himo jarribirde on bi naharin caangol fa man shariba kala yarɗo minnu e caangol ngol fa laysa on ɗo laataki minni jeeyaɗo e jokka e ɓela wa man lam yatamu kala noon mo meeɗali caangol ngol fa innahu noon ɗo minni ko jeeyaɗo yan illa man iftarafa si wona hara ko won ñeɗuɗo hurfata ñeɗande ɓe yadi ka jungo makko fa sharibu ɓe yari minnu immorde caangol ngol illa galilan si wona seeɗa ɓeni minnu me maɓɓe falamma jawasahu ɓay o lumbi caangol ngol huwa kanko talut walladina eɓen amanu gomɗiɓe ma wonduɓe makko galu yarunoɓe ɓen inni la taqata lana mbawdi alana en alyawma hande bi jaluta fi haɓidugol e jaluta wa junudi e konu makko ngun qala alladina wi ɓen yazunnuna fellituɓe annahum no kamɓe mulaqullaɓe hawroya e Allah ka dargal kam heewi min fi'atin immorde jama qalilatin fanduɗo halabatu o foola fi'atan jama kasiratan ɗuɗuɗo bisnillah e dunga e Allah walla ma assabirina mo wonde muññiɓe ɓe walamma barazu ɓay ɓe yaltitanili jaluta wa junudi e konu makko ngun qaalu ɓe inni rabbana joomi amen afrique juuru arayna e dow amen sabran muñal wa sabbit tabintin agdamana teppe amen ɗen hara men dogata wansurna wallu men alal qawbil kafirina dow yimɓe hefre ɓe fa hasamuhum ɓe fooli bisnillah e dunga e Allah wa qatala dawudu wari jaluta wa atahu llahu Allah okimo almulka laamu ngun wa hikmata e ñeñƴal sari wa Allah ma o andinimo mimma yashaw konko faalamo andin walawla daf'ullahi nasa sonano ko Allah duñirno yimɓe ɓen badawum yoga mabɓe bi baadin yoga la fasadatil ardu leydi ndin bonayno walakinna Allah kono Allah du fadlin ko joom moƴƴere alal alamina e dow windere tilka ɗeɗo ayatullahi ko ayeji Allah natluha meɗen janggaɗe alayka e dow maɗa e annabijo bil haq e hoore gonga wa innaka no Allah minal mursalin pellet ko a jeeyaɗo e nula سعيدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا سائلا إلا آتيته ولا عدوا إلا خذلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا زوجة إلا سخرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير
اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الركون إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن السؤال إلا منك، ومن الاستعانة إلا بك. أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.